The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail. Witness the faith. العدوى الطيبة نلقاكم على القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Jitla qudiemek mulej it-talbum li qegħdin nagħmlulek biex dan is-servizz tagħna jwassalna biex niċċelebraw b'qalb safja il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. ħajfirħu id-deżert u l-art maħruqa, ħajifraħ ix-xari u jwarrat, ħajwarrat bħal ranġis. ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lila, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron. Qed jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda, ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox. Imbagħad it-sob jaqbes bħala żżiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fejjun ta' ilma ġiri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa hemm il-ħmimel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jiġġerrewx fiha. Ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla minna jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħidu bil-ferħ, b'ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena li jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Alla ġej biex isalvana, flimkien Alla ġej biex isalvana. Ħanisma xi jgħid Alla, il-mulej islim ixandar, irripita sew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Flimkien
Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien, Alla ġej biex isalvana. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wart ngħatat il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Flimkien, Alla ġej biex isalvana. Ara ġej il-mulej biex ifarrak il-madmat li qed iżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Jum fost l-oħrajn Ġesu kien qiegħed jgħallem, kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u orrif tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Ludija minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed miflux fuq mitraħ u ma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqegħdulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jitlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura l-fidi tagħhom qallu ħabib dnubitek maħfura. Il-kittieba l-Fariżej qabdu jaħsbu jgħidu bejnhom u bejn ruħhom dan minnu biex jitkellem hekk din dagħwa għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla waħdu. Imma Ġesu għaraf ħsibijithom u qalilhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom. X'inhu l-eħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qumu imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art għalli l-mifluġ qiegħed ngħidlek aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom qabad il-frix li fuq kien mixħud u telaq lej id-dar ifaħħar lil Alla. U l-kol baqgħu mistaġba bdew ifaħħru lil Alla u ntlew bil-biża' u bdew jgħidu rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Krissu. Ra il-fidi tagħhom. Danu li naqraw fl-Evanġelju llum fuq dawn l-irġiel illi kien qegħdin iġorru fuq mitraħ il-wieħed mifluġ. U dawna ħaduh quddiem Ġesu biex Ġesu ifejqu. Imma tolqotni ħafna jien f'dan ir-rakkont kif l-Evanġelju jgħid li Ġesu ra l-fidi tagħhom ta' dawn li kienu qegħdin jerfgħu l-mifluġ. F'episodji oħra fl-Evanġelju għandna il-Ġesu illi jitkellem ma' min se jfejjaq u jgħidlu il-fidi tiegħek fejqitek. Bħal fil-każ ta' bniedem Ama, anki tal-mara li kienet ilha 12 sena tbati mixxija tad-demm u episodji oħra. Imma mhux il-fidi ta' dan li kien marid, imma il-fidi tagħhom. Ħanħarsu ftit lejn dawn li jiffurmaw din il-ġrajja sabiħa ismajna llum fl-Evanġelju. L-ewwel nett dawn l-irġiel illi kienu qegħdin iġorru lil dan li kien mifluġ. Dawn kienu nies ta' qalb tajba. Ridu jgħinu lil dan l-bniedem li b'ebda mod ma seta' imur quddiem Ġesu. U għalhekk ftehmu li ġorruh.
kienu nies ta' fidi kbira kif hawnhekk fl-Evanġelju il għaliex huma kienu jemmnu li Ġesu seta' ifejqu. U għalhekk elbu kull ostaklu biex jaslu għand Ġesu għax kellhom din il-fidi fih. Fidi imsieħba ma' determinazzjoni li jagħmlu minn kollox biex dan il-miflux jieħdu quddiem Ġesu. U kif naraw hawnhekk ma setgħux minħabba n-nies, bil-Malti ngħidu jekk ma tgħaddix mill-bieb tgħaddi mit-tieqa ma dawn iktar minn hekk marru, il għaliex telgħu fuq il-bejt u niżluh bejn ix-xorok quddiem Ġesu biex jista' jasal quddiem Ġesu. Huwa ta' messaġġ sabiħ għalina dawn in-nies li kienu qegħdin jerfgħu lill-mifluġ, li kienu nies ta' qalb tajba, ta' fidi kbira, ta' determinazzjoni biex jagħmlu l-ġid u biex jiksbu dak illi kien tassew bżonn għal dan il-mifluġ. Ħarħarsu ftit imbagħad lejn dawn li kienu madwar Ġesu. Hawnhekk fl-Evanġelju jgħid illi kien hemm xi Fariżej u għorrif tal-liġi li ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Udija minn Ġerusalemm u kienu hemmhekk bil-qiegħda fejn Ġesu. Dawn dejjem b'kurżità x'se jagħmel. U hawnhekk ħaduha bi kbira meta lil dan il-miflux Ġesu qallu dnubietek maħfura. Bdew l-Evanġelju jgħid jaħsbu u jgħidu bejnhom u bejn ruħhom, anke jekk Ġesu nduna x'kienu qed jaħsbu. U dawn qalu fost l-oħrajn qalu min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu. U qed jgħidu xi ħaġa vera. Alla biss li jaħfer, imma li ma jridux jaċċettaw huwa li Ġesu kien bin Alla. Kellu din il-qawwa minn Alla. Huma b'xi mod jew ieħor dejjem ifittxu li il-Ġesu b'xi mod li jaħsbu huma jalqu qalbhom għalih. Ma jaċċettawx. U dan hu li jolqotna hawnhekk ara n-nies. L-Evanġelju jispiċċa biex jgħid lin-nies bdew jifaħħru lil Alla meta jaraw dawn l-ġubijiet, huma ma kinux kapaċi illi jfaħħru lil Alla meta jaraw xi ħaġa verament sabiħa u ta' ġid. Jekk inħarsu lejn Ġesu, bħalma naraw dejjem Ġesu huwa mimli mħabba u kompassjoni lejn kulħadd imma speċjalment lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn. U hawnhekk u kien qed jgħallem. Dan bniedem sabu qudiemu hemmhekk niżluh jieqaf u mal-ewwel jagħti attenzjoni l din lill-persuna qudiemu. U l-ewwel ħaġa li jgħidlu dnubitek maħfura, forsi tistema' stramba għalina dawn ma ġewx għal maħfra ta' dnubiet, dawn ġew biex jifejqu. Ma Ġesu jaraf l-ewwel bżonn, l-iktar bżonn importanti u jibda minn hemm, dnubietek maħfura. Iktar il-qudiem mbagħad ifejqu, jagħtih is-saħħtu mill-ġdid, imma l-messaġġ li qed jagħtina hawnhekk Ġesu waqt li qed jagħmel dan il-miraklu qed jgħallimna x'jiġi l-ewwel. L-ewwel li aħna nkunu fil-grazzja ta' Alla, li minn ġewwa nkunu fil-paċi u fil-paċi mal-hom mal-oħrajn. Imbagħad Ġesu jagħtih ukoll dak li għalih ġie, jiġifieri li jfejqu. Kemm hu messaġġ sabiħ għalina llum dan l-Evanġelju li aħna jkollna din il-fidi ħajja f'Ġesu. Li lilna jagħtina dak li hu ta' ġid għalina. U li nagħmlu minn kollox biex nersqu lejh u niftħu qalbna lejh. U tajjeb illi
Nieħdu wkoll il-messaġġ li jagħtina l-Vanġelu fl-aħħar. Meta ssib il-kulħadd ifaħħar lil Alla. Dal-bniedem li Ġesu fejqu jgħid l-Evanġelju telaq lejn id-dar ifaħħar lil Alla. U n-nies li kienu mistaġba bdew ifaħħru lil Alla. Kemm hu sabiħ meta dan l-innu ta' tifħir lil Alla għal dak li għamel hawnhekk Ġesu u anki aħna f'ħajjitna li aħna bi kliemna u b'għemilna dejjem infaħru lil Alla għal ġid kollu li għamel magħna. Nresqu it-talb tagħna lil Alla fiduċja kbira li jagħtina dejjem dak li huwa taġid talina kumulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu wkoll għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina l-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex għana dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art, tħejjina l-frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li tħejjiet minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seħħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nislu għalih nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmen ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikta tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
nagħmlu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej l-misteri li għal-jom inġbarna jkunu taġita lina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Offru dan ir-rożarju għall-morda kollha, talba wkoll lil Marija biex huma jsibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla.
Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ده كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوباتنا بحال ما نغفر من وخاتي علينا دهنيش في التجريب ازدهل السنة من الدني أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern kull ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوباتنا بحال ما نغفر من وخاتي علينا يدهنيش في التجريب الزهلسنا من الدني أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقلينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين Slimma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkinti fost
fost in-nisa mbirik frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirik frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobs ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti jomna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena inti fis-smawiet itqaddes ismek tiegħi saħt nagħtek ikun trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna kuljum agħtina llum aħfrilna dnubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib iżdelisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqbalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan t-turufnament il-Ġesu fratt imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġini Marija.
Skont il-femma tal-Papa Messina li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semmi da fl-art. خبزنا ده كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا دخلنيش في التجريب الزهر اسنا مداني أمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموتانا أمين. Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Spiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. الدول تديم يدي فوقهم. Jistriħu ma fil-paċi. أمين. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu ismana. كريستو اسمانا. Kristu il-qattal btana. كريستو والقتل بتاعنا. Missier Eternalla. حنا لينا. Ibn Alla li fdejt id-dinja. حنا لينا. Spiritu qaddis Alla. حنا لينا. Trinita qaddisa Alla wieħed. حنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Alla. اطلب علينا. Imqazza xebba xbejbiet. اطلب علينا. Ta' Kristu. اطلب علينا. Il-Knisja. اطلب علينا. Tal-ħniena. اطلب علينا. Tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا. Muxebba. اطلب علينا. It-tama. اطلب علينا. Liżjed safja. اطلب علينا. Liżjed nadifa. اطلب علينا. Bla teba. اطلب علينا. Li tisħoq l-imħabba. اطلب علينا. Tal-ħaġeb. اطلب علينا. Tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا. Ta' min ħalaqna. اطلب علينا. Ta' min salvana. اطلب علينا. Xebba kollu kaqal. اطلب علينا. Xebba li tisħoq kull qima. اطلب علينا. Xebba li tisħoq kull foħrija. اطلب علينا. Xebba kollok seta. اطلب علينا. Xebba kollok ħniena. اطلب علينا. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا. Mera ta' qdusija. اطلب علينا. Tron tal-erf. اطلب علينا. Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا. Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا. Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا. Amara ta' kull tieba. اطلب علينا. Warda mistika. اطلب علينا. Torri ta' David. اطلب Torri علينا. tal-Avorju. اطلب علينا. Dar tad-deb. اطلب علينا. Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا. Bib tas-sema. اطلب Kewba ta' علينا. filgħodu. اطلب علينا. Saħħa tal-morda. اطلب علينا. Kien tal-mitinbin. اطلب علينا. Farax tal-migranti. اطلب علينا. Farax tal-imniktin. اطلب علينا. Għajnuna tal-insara. اطلب علينا. Sultana tal-anġli. اطلب علينا. Sultana tal-patriarki. اطلب علينا. Sultana tal-profeti. اطلب علينا. Sultana tal-apostli. اطلب علينا. Sultana tal-martri. اطلب علينا. Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا. Sultana tal-verġni. اطلب علينا. Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. اطلب علينا. Sultana mtella s-sema. اطلب علينا. Sultana tal-Rosario mqaddes. اطلب علينا. Sultana tal-familja. اطلب علينا. Sultana tal-paċi. اطلب علينا. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. حنا لينا Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tijek mulejala nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li li kan lafdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa taħħa, mija Kristu trawem bħala raġel adult, u mqaddes Giuseppe kun missira li u koll u meċċina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, inħina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martiri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addiodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakunata konċizzjoni tagħha. Imbirek jitluk dor jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.